자, 168문 성찬이란 무엇인가? 우리 함께 보겠습니다. За 168 дугаар асуулт ариун зоог гэж юу вэ? 자, 성찬이란 예수 그리스도의 명하신 바를 따라서 떡과 포도주를 주고받는 것입니다. За ариун зоог гэдэг бол Есүс Христийн тушаасны дагуу талах болон өсөө үзмийн дарсыг а, өгч авдаг ёслол. 자, 그래서 그의 죽음을 보여주는 이 신약의 성례이다. Бөгөөд түүний үхлийг илэрхийлдэг шин гэрээний ариун ёслол юм аа. 자, 그래서 이 성찬에 합당히 참여하는 자는 이 주의 살과 피를 먹고 마심으로 영적 영양이 되고 또 은혜로 자라나게 됩니다. За тэгээд энэ ариун зоогт зүй зохистойгоор оролцогч нь эзний мах ба цусыг идэж ууснаар сүнслэг а, сүнслэг шим тижэл болж нэгүслэр өсдөг. 또 주님과의 연합과 또 교통이 확고해지고 또 동일한 신비한 몸의 지체로서 하나님께 대한 이 감사, 또 약속, 그리고 서로 사랑함과 사귐을 증거하고 또 그것을 이 새롭게 하는 것입니다. За мөн эзэнтэй эзэнтэй нэгдэл болон нөхөрлөл нь батал gaajж тэгээд эзэнтэй адилхан нууцлаг биеийн а, юу гэдэг эргэтний хувьд бурханд хандсан талархал амлалт мөн бие биеэ хайрлах хайр болон нөхөрлөлийг гэрчилж тэдгэрийг шинчилж байдгаа. Эзэнтэй нэгдэл болон нөхөрлөлийг баттгаж түүнтэй адилхан нууцлаг биеийн эрхтний хувьд бурханд хандсан талархал амлалт бие биеэ хайрлах хайр болон нөхөрлөлийг гэрчилж тэдгэрийг шинчилж байдгаа. 자, 여기 이제 관련된 이 성경 구절을 보면 누가복음 22장 20절에 이 성찬은 이 신약의 성례이다. За холбоотой ишлүүд нь Лук 22-ийн 20. За энэ дээр болохоор ариун зоог бол шин гэрээний ариун ёслол юм аа гэдэг талаас бичсэн байна. 자, 마태복음 26장 26절에도 또 고린도전서 11장 23절에도 이 성찬은 그리스도께서 제정하심을 따라서 이 떡과 포도주를 나눠줌으로써 이 구성이 됩니다. За дараагийн ишлүүд нь болохоор Матай 26-гийн 26-аас 28, 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 26. Матай 26-гийн 26-аас 28, 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 26. Ариун зоог бол Христийн тогтоож өгсөний дагуу талах болон өсөө үзмийн дарсыг хуваалцснаар бүрэлддэг. 자, 고린도전서 10장 16절에는 이 성찬의 올바른 사용, 이것이 신자와 이 그리스도 간의 연합과 교통을 이 확증한다고 했습니다. За 1-р Коринт 10-ын 16 дээр болохоор 1-р Коринт 10-ын 16 ариун зоогийг зөв хэрэглэх нь итгэгч болон Христийн хоорондох нэгдэл ба харилцааг баттгаж нотолж өгдөгөө. Ариун зоогийн зөв хэрэглээ нь итгэгчд болон Христийн хоорондох нэгдэл ба нөхөрлөлийг баттгаж өгдөгөө.
Баттган нотолж өгдөгөө. 자, 고린도전서 11장 24절에는 성찬에 참여하는 것은 그의 은혜에 대해서 하나님께 감사하는 것과 관계한다고 했습니다. За дараагийн ишлэл нь 1-р Коринт 11:24. 1-р Коринт 11:24. Ариун зоогийн ёслолд оролцох нь түүний нэгүслийн талаар бурханд талархахтай холбоотой. 자, 또 고린도전서 10장 14절에서 16절, 21절에는 이 성찬은 하나님을 향한 우리 언약적 사랑의 맹세와 순정을 새롭게 하는 것과 관계한다. Шинжонраангийн 깨끗하다. 네네네. 아, 예, 아. 그런 의미예요. За 순정. дараагийн ишлэл болохоор 1-р Коринт 10:14-өөс 16 мөн 21. 1-р Коринт 10-ын 14-өөс 16 мөн 21 дэх ишлэл. За энэ дээр ариун зоог нь бурханд хандсан бидний а, гэрээт гэрээт хайрын тангараг ба ариун байдлыг шинжлэхтэй холбоотой. Ариун зоог нь бурхан тандсан бидний гэрээт хайрын тангараг ба ариун байдлыг шинжлэхтэй холбоотой. 자, 고린도전서 10장 17절에는 이 신자는 성찬에 참여함으로 이 신자로 하여금 하나 그리스도의 영적 몸의 지체로서 이 성도 간에 서로 사랑하고 또 사귐을 증거하고 새롭게 해야 한다. За, дараагийн ишлэл нь 1-р Коринт 10:17. 1-р Коринт 10:17. Итгэгч нь ариун зоогт оролцсонороо Христийн зоогт оролцсонороо Христийн сүнслэг биеийн эргэтэн болох ариун хүмүүсийн хоорондох хайр ба нөхөрлөлийг гэрчилж шинжилж байх ёстой. Итгэгч нь ариун зоогт оролцсонороо Христийн сүнслэг биеийн эрхтнүүд болох итгэгчид хоорондын бие биеэ хайрлах хайр ба нөхөрлөлийг гэрчилж шинжилж байх ёстой. 자, 그래서 우리가 이제 그리스도 안에서 이제 하나가 되는 것입니다. Тэгснээрээ бид нар Христийн дотор нэгдмэл нэг бие болдгоо. 자, 여기 이제 해설을 보면은요, 좀 해설을 좀 참고할 텐데요. 여기 성찬이 이 신약의 성례라는 말은 무엇을 의미하는가? За одоо тайлбар хэсэг рүү оръё. За тайлбар хэсгийн нэгдүгээр асуулт нь ариун зоог нь шинэ гэрээний ариун ёслол гэсэн үг нь ямар утгатай вэ? Ариун зоог нь шинэ гэрээний ариун ёслол гэсэн нь ямар утгатай вэ? 자, 여기 우리가 이게 신약이라고 말을 하니까 이 신약은 이 신약 성경, 이 신약 성경이 어떤 일부분을 말하는 게 아니고 은혜 언약의 시대인 이 새 언약을 의미하는 말입니다. 새 언약. За тэгээд энд болохоор шин гэрээ гэж гарч байгаа тийм. Энэ шин гэрээ нь болохоор шин гэрээний номыг хэлж байгаа ш. Энэ шин гэрээн дээр гардаг ариун ёслол гэсэн үг тийм утга биш. Харин шинээр байгуулсан гэрэн. Өөрөөр хэлбэл шинээр одоо өгсөн амлалт ч гэж бас хэлж байна. Тэр гарна хэлж байгаа. 자, 우리가 아까 이 누가복음 22장 20절 여기에 이제 새 언약이라는 그러한 이 말씀이 있습니다. 새 언약. За түрүүн бид нөгөө холбоотой ишлэлүүдээр гарсан байх тийм ээ Луг 22-ын 20 дугаар ишлэл дээр одоо энэ бол шин гэрээний ариун ёслол юм аа гэсэн тайлбар байсан. За энэ нь болохоор шин гэрээ одоо шин гэрээний номыг хэлж байгаа ш харин энэ хэлснээр миний цусаар тогтоогдох шин гэрээ юм аа гэж хэлсэн. Тэр шин гэрээг одоо шинээр байгуулсан гэрээ гэсэн утгатай. 자, 그래서 이 은혜 언약이 이 하나님의 계획과 또 그의 백성들의 구원의 이 준비를 구성합니다. Тэгэхээр энэ 그 은혜 언약이라는 게 신약을 신
계약을, 새로운 계약을 아니, 아니, 아니. 그러니까 말씀하시는 거예요? 그게 아니고 그냥 은혜 언약에 대해서 그냥 설명해 주세요. 뒤에 이제 설명이 나와요. 아, 은혜 언약이라는 것은 음. 하나님의 계획과 그의 백성들의 구원의 준비를 구성한다. 네. 네. За тэгээд нэгүслийн гэрээ гэж байдаг тийм ээ. Одоо бид нар олон нөгөө гэрээнүүдийг үзсэн шүү дээ тий. Тэгээд нэгүслийн гэрээ нь болохоор Бурхны төлөвлөгөө ба түүний ард түмний авралын бэлтгэлийг одоо гүйцэлдүүлж байдаг, бүрдүүлж байдаг. Нэгүслийн гэрээ нь бол Бурхны төлөвлөгөө ба түүний ард түмний авралын бэлтгэлийг бүрдүүлж байдаг. 자, 그래서 이 은혜 언약의 옛 시대는 이 모세로부터 그리스도 시대까지인데 이것을 우리는 구약 또는 옛 언약 이렇게 불러요. 네. Тэгээд энэ нэгүслийн гэрээний одоо эртний цаг үе нь болохоор Мосегоос ахуулаад Христийн үе хүртэл байдаг. Тэгээд үүнийг хуучин гэрээ буюу хуучны гэрээ хуучин байгуулсан гэрээ, урдан байгуулсан гэрээ гэж нэрлэдэг. 자, 그런데 이 은혜 언약의 이 새로운 시대는 이제 그리스도의 십자가부터 이제 세상 끝날까지인데 이것을 우리가 이제 신약 또는 이제 새 언약 이렇게 부르는 것입니다. Харин одоо шинэ гэрээ буюу шинээр байгуулсан гэрээ нь болохоор одоо нэгүслийн гэрээний шинэ үе нь болохоор Христийн загалмайгаас ахуулаад ертөнцийн төгсгөл хүртэл буюу үеийн төгсгөл хүртэлх одоо тэр үеийг хэлж байгаа. Тэгээд үүнийг энэ хугацааг бол шин гэрээ буюу одоо шин амлалт гэж нэрлэдэг. 자, 그래서 이 할례와 이 유월절 이제 이거 구약 시대죠. 이것을 이제 옛 언약, 구약 이때 이제 했던 이제 성례였습니다. За тэгэхээр энэ утгаараа нөгөө хоцлол ба алгасал баяр нь болохоор хуучин амлалт буюу одоо хуучин гэрээний үеийн ариун ёслолууд байсан. 자, 그러나 지금은 이제 뭐 할례 유월절, 특별히 유월절 이제 지키지 않죠, 우리가. Харин одоо бол бид нэр тэр хоцлол ч юм уу алгасал баярыг бол тэмдэглэдэггүй шүү дээ тий. Ялангуяа алгасал баярыг. 자, 그런데 이제 예수님이 오심으로 인해서 이제 새로운 시대, 즉 우리는 이제 세례와 이 성찬을 통해서 이제 성례를 하게 되는데 이것이 바로 새 언약 또는 신약의 성례이다라고 이제 우리가 그렇게 말하는 것입니다. Харин Есүс Христ ирснээс хойш түүний одоо загламайгаас хойших үе гэсэн тийм ээ. Загламаас хойших үе болоод ирэхээр энэ үед болохоор бид нэр ариун биш юу ариун зоог болон одоо усан баптизм гэсэн ийм эслүүдийг үйлддэг. Энэ нь болохоор нөгөө түрүүний хэлсэн энэ бол миний цусаар байгуулах шин гэрээ юм а гэсэнтэй адилхан тийм одоо шинээр байгуулсан гэрээ буюу шин гэрээ ний ёслол гэж ариун ёслолууд гэж үздэг. Баптизм ба ариун зовыг. 자, 그러니까 이제 구약 시대는 할례와 유월절을 했다면 이제 이 신약 시대는 이 세례와 성찬이 이제 그것을 이제 대신해서 이제 우리가 이제 성례를 지키는 것입니다. Тэгэхээр хуучин гэрээний үе буюу хуучин байгуулсан хуучин одоо эрт дээр үед ингээ байгуулсан гэрээний ариун ёслолд нь болохоор хоцлол ба алгасал баяр байсан болвол Христ ирснээс хойш Христийн тогтоосон тэр шинээр байгуулсан гэрээ буюу шинэ гэрээний үеийн ариун ёслолд нь баптизм ба ариун зоог юм аа. 자, 그래서 이 두 번째 질문 보면 성찬이 구성하는 것, 이 성찬식 할 때 우리가 그 안에 이제 구성되어 있는 것을 보게 되면 떡과 이제 포도주, 이 떡과 포도주를 예수님께서 명하신 대로 이제 나누어 주면서 그걸 함께 먹으면서 이제 성례를 우리가 하게 되는 거죠. За тайлбарын хоёрдугаар асуулт нь болохоор ариун зоогийг бүрэлдүүлдэг зүйлс нь юу вэ? Гэсэн асуулт байна.
ариун зоогийг бүрэлдүүлдэг зүйлс нь юу вэ? За энэ болохоор ариун зоог нь талах ба ус үзмийн дарсыг Есүс Христийн тушаасны дагуу өгснөөр хувааж өгснөөр одоо бүрэлддэгэ. За тэгээд тэр хувааж өгсөн талах дарсыг нь авч идэж ууснаар ариун зоогийн эслэл 자, гүйцэд 그런데 одоо 예수님이 хэрэгждэг. 예수님이 이제 성찬식을 하라고는 했지만 뭐 언제 해라, 어느 장소에 해라, 뭐 몇 번을 해라. 자, 이런 것에 대해서는 말씀을 하지 않으셨습니다. За тэгээд гэхдээ Есүс болохоор та нар ингэж намайг дурсаж үнийг үлдээ гэж ингэж тушаасан хэлсэн боловч хизээ хийх үү, яаж хийх үү, хаана хийх үү, хэдэн удаа хийх үү гэх мэтчлэн тийм зүйлсийг бол ерөөсөө зааж өгөөгүй. 자, 하지만 우리가 중요한 것은 이 성찬의 이 본질적인 요소는 이 변경되거나 또는 이 생략되면은 안 된다는 것을 우린 기억해야 됩니다. Хэдий тэгсэн хэдий тийм боловч бид нэр одоо энэ ариун зоогийн хамгийн гол бүрэлдэхүүн болох зүйлсүүд нь ерөөсөө одоо өөрчлөгдөх юм уу, өөр зүйлээр орлуулах юм уу, альсгуулвал аль нэг зүйлийг нь хасах ч юм уу, одоо танах тийм явдлыг бол ерөөсөө зөвшөөрч болохгүй. 자, 왜냐하면 이 로마 카톨릭 교회가 이 성찬식을 하는데 예, 그 성도들에게는 떡만 먹게 하고 이 신부들은 이제 이제 떡과 포도주를 이제 다 마셨던 거죠. Яагаад тэгж хэлж байгаа вэ гэхээр Ромын одоо католикчууд болохоор итгэгчдэд сүсгтнүүд тэдний хэлснээр сүсгтнүүдтэй гэх юм да болохоор зөвхөн одоо талахын өгөөд тэгээд нөгөө өсөө эзэмийн дарсаа болохоор тэр одоо нөгөө лам нар нь католикийн лам нар нь юм уу альсвал тэр бишоп тий тэр хам лам гэх мэт одоо тэр мяндаг тань тушаалтнууд нь л уудаг. Тэднэр нь болохоор талах ба дарсаар ариун зоогоо барьдаг. Тэгсээр нэ итгэгчдэд болохоор сүсэгтнүүдэд болохоор зөвхөн талахын л өгдөг. Ийм маягаар одоо ариун зоог барьдаг байсан. 자, 그래서 이 성찬의 구성이 되는 이 떡과 이 포도주, 그걸 다 같이 나누어서 먹게 했다는 것을 우리는 분명하게 기억을 해야 됩니다. За тийм учраас одоо бид нар тийм католик мэт одоо тийм хүмүүс шиг ингээд а, хасах нэмэх тийм асуудал ерөөсө гаргаж болохгүй. Талах дар ариун зоогоор одоо хувааж байгаа тэр талах дарсыг бол итгэгчид ч бай, чуулганы одоо ахлагч үйлчлэгч нар ч бай хамаагүй бүгд адилхан хүртэх ёстой гэдгийг маш анхаарах хэрэгтэй. 그 시행하는 것에 대해서는 이제 초대교회, 그러니까 처음 이제 초대교회 때는 매 주일마다 그렇게 했었고, 또 시간이 지나면서 뭐 한 달에 한 번 하기도 하고, 또 절기마다 하기도 하고, 이제 그렇게 교회가 그렇게 그 상황에 따라서 그렇게 이제 지켜왔습니다. За тийм яаж одоо хэдэн удаа хаана хэдэн удаа барих вэ гэдэг тал дээр бол анхандаа бол одоо анхны чуулганы үеэс болвол 7 хоног болгон тий цуглах болгондоо талхтаар суулцаж байсан гэж байгаа. Харин одоо цаг хугацааны явцад сүм чуулганууд одоо өөрийнхөө одоо өөрийнхөө тэр дотоод дүрм журмынхаа дагуу сард нэг удаа ч юм уу альсвал одоо тэмдэглэлт баяр одоо Крисмас ч юм уу эсвэл амьсны баяраарч гэх юм уу тэр өдрүүдэд л зөвхөн ариун зав барих ч юм уу гих мэтчлэн янз бүрээр өөрсдийн сүм жолтонтой тохируулан барьдаг болсон. 저 같은 경우는 이제 석 달마다 한 번씩 이렇게 이제 시행을 합니다. 석 달에 한 번씩. За манай чуулганы хувьд болохоор 3 сард нэг удаа ариун зав ёслол хийдэг. 예, 그리고 뭐 어떤 교회에서는 이제 한 달에 한 번씩 하는 교회도 있고 또 절기마다 하는 이제 교회도 있는데 거기는 어떻게 하시죠? Зарим чуулганууд болохоор зөвхөн тэмдэглэлт өдрүүдэд хийдэг одоо ариун зав барьдаг чуулган байна. Бас зарим нь болохоор 3 сард буюу улиралдаа нэг удаа эсвэл нэг сар болгоно барьдаг ийм чуулганууд байдаг. Та нар одоо та нарын үед ямар байдаг вэ?
절기마다 하세요? 언제, 어느 때 성찬식 하세요? 우리 교회 같은 네, 예, 경우는 보통, 예. 매달 그 첫째 주일에 아, 매달? 첫 번째 매달 첫 번째 어, 주일에 좋네요. 예. 네. 네, 알겠습니다. Манай 대부분 ч 그렇게, болгон болохоор сар бүрийн эхний эзний өдөр барьдаг байхгүй. Тэгээ танай чуулганууд яаж барьдаг вэ? 그러니까 대부분 매달 그렇게 이제 자주 이제 하시는 거죠. 다른 데도. Тэгээ Монгол чуулганууд юу нь яаж барьдаг юм болоо гэж. 아니요, 다 각자 달라요. 아, 조금 차이가 있어요? 네. 네, 우리 교회는 그 온누리 교회에서 아, 개척한 그래서? 교회라서 온누리 네네. 교회를 따라서 음, 네, 그렇게 하는데 다른 교회들은 잘 아, 모르겠어요. 네네. 그 매달, 그러니까 그 교회 상황에 따라서, 그렇게 자주 난, 하는 것도 괜찮습니다. 좋습니다. 예. 난지득 яасан гинэ? Жилд нэг удаа барьдаг гинэ. Жилд нэг удаа барьдаг. Манайх Намжил болох манайх болохоор баярын үеүүдээр нэг барьдаг. 그 남질마님 교회는 네. 1년에 한 번 성찬식을 1년에 한 번? 거행한다. 네, 그리고 아, 너무 적은데? 난지님 교회는 네. 뭐지, 절기? 절기에 예. 따라서. 예. 네, 한 번은 너무 적은 것 같고요. 그러니까 절기 때만 하는 것도 괜찮고, 절기. 예. 절기라는 게 그 크리스마스하고 그 부활절, 부활절, 그쵸? 그것만 말씀하신 거죠? 예, 저희 같은 경우는 이제 그 추수감사절도 있어가지고, 한국에서는 네. 보통 이제 크게 세 번. 예. 예. 네네. 음. 보통 이제 세 네. 번. 네. Мгм. Тэгээ пастрих болохоор бас ер нь солонгос чуулганууд болохоор бас нөгөө баярын өдрүүдээр баярын үеэр гэж байгаа тэмдэглэлт баярууд, тэмдэглэлт өдрүүд тий. Тэгэхээр Христ итгэлийн үед тэмдэглэлт өдрүүд гэхээр мэдээж Крисмас үндэсний баяр болон амилсны баяр хоёр байгаа монголчуудын хувьд. Бас солонгос чуулганууд болохоор нөгөө газар тариалан эрхэлдэг улс орн учраас нөгөө ургацын баяр гэж байдаг тий. Ургацын баяраараа бас ингэж ариун зоогийн ёслол хийдэг. Тэгээ пастрах болохоор 3 сард нэг удаа гэсэн тийм ээ. Тэгээд жилд нэг удаа гэвэл арай л бага байна гинэ. Тэгээ баяраар гэвэл бас болж байна. Нөгөө тэмдэглэлтүүд ярил бас болж байна. 자, 그래서, 제 생각에는 이제 여건이 되면 이제 한 달에 한 번 하는 게, 예, 좋고요. 예, 음, 아니면은 이제 석 달에 한 번이라도, 예, 음, 그렇게 해서 1년에 적어도 한 네 번 이상은 하는 게 좋다, 이렇게 생각이 됩니다. За тэгээ багшийн бодож байгаагаар бол юу аль болох жилдээ одоо нэг 4 удаа, 4-өөс дээш удаа ингээ бариул сайн гэж бодож байгаа. Тэгээд хэрэг болцоотой болвол юу сар болгон тий бариул сайн маш сайн тэгээд болцоогүй байх юм бол ядаж одоо улиралдаа нэг удаа боёо 3 сардаа нэг удаа тэгээд альсгүүл одоо нөгөө тэмдэглэлт баяруудаар бас барьж болох юм аа. 자, 그러면 이 성찬의 이제 본질적인 의미는 무엇인가? За тэгвэл дараагийн 3 дугаар асуулт, тайлбарын 3 дугаар асуулт. Ариун зоогийн одоо мөн чанарын утга нь юу юм бэ? Ариун зоогийн мөн чанарын утга нь юу юм бэ? Үндсэн утга нь юу юм бэ? Уучлаарай. 자, 이걸 Үндсэн 우리가 утга 잘 нь. 알아야 됩니다. 이 본질적인 의미. За энэ үүнийг бид нар сайн мэдчих хэвээр ариун зоогийн үндсэн утгыг бол бид нар сайн мэдчих хэрэгтэй. 자, 이 성찬에는 예수 그리스도의 죽음이 이 명시되어 있습니다. Ариун зоогт Есүс Христийн үхлийг одоо ариун зоог нь Есүс Христийн үхлийг илэрхийлж байдаг. 자, 그러니까 분명히 드러난다는 거죠. 이 성찬에 그리스도의 이 죽음이 이 분명하게 예, 드러내 보인다는 것입니다. Тэгэхээр ариун зоогоор дамжуулж Есүс Христийн үхэл бол маш тодорхой ингэж илэрхийлэгдэж байдаг байх нэ. 자, 이 말은 이 성찬에 그리스도께서 그의 백성들을 대신해서 이 돌아가신 그런 속죄 교리가 이제 표현되어 있다는 말입니다.
За энэ Есүс Христийн үхэл маш тодорхой илэрхийлэгдэж байдгаа гэдэг нь яг ямар утгатай юм бэ гэхээр энэ ариун зоогоор дамжуулан Христ өөрийнхөө ард түмний өмнөөс нас барсан тэр золилтын онол сургаал илэрхийлэгдэж байдаг гэсэн үг. 자, 그래서 갈라디아서 3장 1절에 바울이 이 갈라디아 이 교인들에게 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 이렇게 말씀하셨습니다. За тэгээ Галат номын 3-ын 1-р ишлэлээс харах юм бол Галат 3-ын 1-ийг за 3-ын 1 Монхог галатчуудаа хэн та нарыг ховсдвоо? Есүс Христ нийтийн өмнө загалмайд цовдлогдсон нь та нарын нүдний өмнө дүрслэгдсэн биш үү гэсэн байна. 그리고 이것은 너희를 위한 내 몸이니 또 이것은 많은 사람의 죄 용서를 위해 흘리는 나의 피니 라는 이 말씀이 이 주님의 이 대속적 속죄 교리가 이 성찬의 기본 의미임을 명확하게 드러내고 있습니다. За мөн одоо энэ Илч Паулийн үгэн дээр бол Иесус Христээр нийтийн өмнө загалмайд цовдлогдсон та нарын нүдний өмнө бүр ингээд ил тод дүрслэгдсэн биш үү гэж хэлсэн ба. Дээрэс нь Иесус Христ өөрийнхөө амаар тэр ариун зогийг хамгийн анх барихдаа энэ нь та нарын төлөө миний бие юм аа. Мөн энэ нь олон хүмүүсийн гэм нүглийг уучлахын төлөө урсгах миний цус юм аа гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор Есүс Христ бол бид нарыг үнэхээр тэгж зойлж бидний гэм нүглээс зойлж авсан тэр тухай тэр онол сургаал нь тэр ариун зог дотор ариун зогийг яг үндсэн утга гэдгийг илэрхийлж байгаа. 자, 물론 이것이 성찬이 의미하는 모든 것은 아닙니다. Гэхдээ зөвхөн энэ нь л одоо тэр ариун зогийг илэрхийлж байгаа бүх утга биш юм. 자, 그러나 이것이 성찬의 기본적 의미다. 기본적 의미. Хэдийгээр одоо бүх утга нь энэ биш боловч хамгийн үндсэн утга нь бол энэ гэж хэлж болно. Өөрийнхөө ард Христ өөрийнхөө ард түмнийг зольж авсан, золсон тэр золилт бүхий үхлийн тухай тэр онол сургаал энэ бол яг үндсэн утга нь. 자, 그러니까 우리가 이 성찬식에 이 기본적 진리가 없다면 다른 모든 것들은 의미가 없다는 거예요. За тэгээд үүнээс гадна өшөө олон утга байгаа гэсэн үг тийм үү. Тэгэхдээ хэрвээ бид нар энэ яг үндсэн утгыг нь л яг энэ үндсэн үннийг нь л алдагдуулчих юм бол бусад бүх утга нь ямар ч одоо нэмэргүй, ямар ч утгагүй болох юм аа. 자, 따라서 이 대속적 속죄 교리의 지식이 없는 사람, 이러한 사람들은 이 성찬에 참여할 수 없는 겁니다. Тийм учраас энэ золилтын талаарх энэ онол сургаалтын тухай мэдлэггүй хүн бол энэ ариун зоог яслалт зүй ёсоор оролцох боломжгүй, оролцож чадахгүй. 자, 그래서 세례 받지 않는 그러한 자들은 이 성찬에 참여할 수 없어요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол баптизм хүртээгүй хүн бол энэ ариун зоогт оролцох ёсгүй маа. 예. 그래서 이 성찬의 기본적인 그러한 의미를, 이 진리를, 기본적인 이 진리의 의미를 우리가 반드시 우리가 알고 참여해야 된다는 것입니다. Тийм учраас бид нэр ариун зоогт оролцож байгаа хүн бол энэ ариун зоогийн яг үндсэн утга нь юу билээ гэдгийг маш сайн мэддэг байж оролцох ёстой юм аа. 자, 그다음 성찬의 목적은 무엇인가? 그러면 За дараагийн асуулт нь болохоор ариун зоогийн зорилго нь юу юм бэ? 4-р асуулт, тайлбарын 4-р асуулт. 예, 간단히 말하자면 이 성찬의 목적은 주의 백성들의 영적 교육에 있다. Товчхон хэлэх юм бол энэ ариун зоогийн зорилго нь эзний ард түмнийг сүнсний хувьд сургамжлах, сахилгажуулах явдал юм аа.
сургамжлах явдал юм аа. 자, 그래서 이 성찬에 우리가 정당하게 참여하기만 하면 이 기독교적인 믿음과 또 생활과 또 사역에 있어서 이 그리스도인을 강하게 하고 또 격려하며 영적으로 세워줄 것입니다. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ариун зоогийн ёслолд үнэхээр зүй зохистойгоор оролцох юм болвол Христ итгэлд итгэл үнэмшил амьдрал мөн юу үйлчлэлийн хувьд Христ итгэгчдийг хүчрхэгжүүлж урамшуулж сүнсээр босгон байгуулж байдаг. 자, 그래서 이 세 가지 이 유익에 대한 이 자세히 설명을 이제 해주는데요. 세 가지. За мөн цаашлах юм бол энэ тэр ариун зоогийн ёслолд яг зүй зохистойгоор оролцож байгаа хүмүүст ирдэг тэр ашиг тусыг бол гурван зүйлээр ингэж нэг юу зохицуулж өгсөн байна. Гурван ашиг тус. 자, 성찬에 참여함으로써 참여한 자들이 이 그리스도와의 영적인 관계를 더욱 이 확증해준다. За нэгдүгürt нь болохоор ариун зоогт оролцсон яг зүй зохистойгоор оролцогч нь бол өөрийн аврагч эзэн болох Есүс Христтэй тогтоосон сүнслэг харилцаагаа бүр илүү баттгаж байдаг. 자, 두 번째는 하나님께 감사하며 순종하며 살겠다는 결심을 새롭게 하고 또 더욱 강화시켜준다. Хоёрдугаарт нь болохоор бурханд талархаж түнд дуулууртай амьдрнаа гэсэн өөрсдийнхөө шийдвэрийг шинчилж бэхжүүлж байдаг. 또 세 번째는 함께한 그 성도들을 향해서 그들의 사랑과 교제를 증거하고 또 새롭게 해준다. За гуравдугаарт нь болохоор өөрсдийн одоо ахан дүүс болох итгэгчдэд хандсан хайр ба нөхөрлөлөө гэрчилж шинчилж байдаг. 자, 그러니까 이 성찬을 우리가 잘하게 되면 하나님과의 관계, 또 성도들과의 관계가 더욱 이제 예, 강화시켜주고 또 일으켜주고 또 세워준다는 것입니다. За тийм эндээс харах юм бол хэрвээ бид нар ариун зоогийг яг одоо зохих ёсоор нь нам ёсоор нь тэгээ зүй зохистойгоор барьж чадхал юм бол бид нэр одоо Христэд итгэгчдийн хооронд Христэд тогтоосон харилцаа, бурхантай харилцаа мөн итгэгчдийн хоорондын харилцаач гэсэн маш одоо сайн юу бат бих тэгээд шинчлэгдэж байдаг байна. 자, 그래서 우리가 보통 예배 가운데서 우리가 설교를 듣죠. 귀로 우리가 설교를 듣습니다. За тэгээ бид нэр одоо мөргөл өргөж явахдаа чихээр номлол сургаал сонсдог шүү дээ тийм ээ. 하지만 이 성찬식은 내가 몸으로써 이제 하나님 앞에 예배를 드리는 거죠. Тэгэхээр бид нар одоо мөргөлөөр дамжуулан бурхны үгийг сонсож одоо ингэж мөргөлдөө оролцдог болвол харин энэ ариун зоогийг барьснараа бид нар өөрсдийн бүр бие махбодороо тэр мөргөлд оролцож байгаа хэрэг юм. 예, 무슨 어떤 신비로운 일이 나타난다는 말씀을 드리는 게 아닙니다. Гэхдээ энэ нь бол одоо ямар нэгэн тийм нууцлаг, эр бусын одоо хачин сонирхолтой үйл явдал болно гэж байгаа хэрэг биш. 예, 우리가 예수님께서 제정하신 대로 우리가 따르는 일인데 함으로써 이러한 앞에 설명드렸던 그런 유익들이 우리에게 있게 된다는 것입니다. Тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн энэ бол Есүс Христийн биднэр тогтоож өгсөн тий одоо үүнийг намайг дурсан үүнийг үйлдэ гэж ингээд тогтоож өгсөн тушаал байгаа. Тэгээд түүнийг үйлдэснээрээ биднэрт дээр дурсан эдгээр үр ашиг тусууд ирдэг байх нэ. 자, 이런 유익이 있으니까요. 예, 이걸 좀 자주 하면 좋겠죠, 여러분? Тийм ашиг тустай юм чинь бид нэр үнийг аль болох байнга энэ ариун зоогийг барьж явах нь сайн байгаа. ашигтай 네. байгаа үстэй тийм ээ. 자, 그렇게 여러분들의 교회 그 환경에 맞게 좀
이 성찬식을 여러분들이 잘 했으면 좋겠습니다. Тийм болохоор та бүхэн өөрсдөө үйлчилж байгаа чуулганыхаа нөхцөл байдалд бас одоо чуулганыхаа бас дүрм журмын дагуу энэ ариун зогийг аль болох одоо тогтмол байнга барьж байгаарай. 자, 그러면 이 성찬과 그리스도의 재림은 어떤 관계에 있는가? За дараагийн 5 дугаар асуулт, тайлбарын 5 дугаар асуулт. Ариун зоог ба Христийн дахин ирэлт нь ямар холбоотой вэ? 예, 고린도전서 11장 26절에 보면은 이 성찬식을 그러니까 오실 때까지, 주님이 오실 때까지 그렇게 전하라 이렇게 했습니다. 1-р Коринт 11-ийн 26 дугаар ишлэлдэр энэ учир нь энэ талхыг идэж энэ аянаас уух бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхагладаг юм аа гэсэн байна. Тэгэхээр энэ ариун зоогийг бол эзний дахин ирэх хүртэл барих ёстой гэж хэлсэн байна. 예, 주의 죽으심을 오실 때까지 이 전하는 것이니라 이렇게 말씀을 했어요. 1-р Коринт 11-ийн 26 дээр та нар түүнийг ирэх хүртэл үнийг эзний үхлийг тунхаглах ёстой. Энэ талхыг идэж аянаас уух бүрдээ 자, түүнийг ирэх хүртэл. 그 말은 이 성찬이 그리스도의 재림을 이제 지시하고 있죠. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр юуны өмнө энэ ариун зоог маань өөрөө Христийн дахин ирэлтийг бас илэрхийлж байгаа юм аа. 자, 그래서 우리가 이 성찬에 참여하는 것은 그리스도의 재림에 관한 믿음의 고백과 관계가 있습니다. Тиймээс Христ итгэгч нар ариун зоогт оролцсон гэдэг бол Христийн дахин ирнэ гэсэн итгэлийн тунхагтай холбоотой байгаа юм. 자, 이 세상 역사는 그리스도의 재림과 함께 갑자기 이제 종결이 될 거예요. За энэ ертөнцийн түүх бол Христийн дахин ирэлттэй хамт гинт ингээд төгсгөл болно. 자, 그래서 이 성찬은 이 창조 시에 제정되어서 영혼을 통해 이 종결된 안식일과 이 대조를 또 이룹니다. За тэгээд энэ үднээс болохоор тэгээд юу Есүс Христийг дахин ирэхдээ зэрэгцэн энэ дэлхийн түүх бол энэ ертөнцийн түүх бол гинт ингээд дуусар болно, төгсгөл болно. За тэгээд энэ утгаараа болохоор энэ ариун зоог нь бүтээлийн үед тогтоож өгсөн тэр мөнх 영원을 통해 정결될 안식일 이 단어가 좀 어렵죠. 영원을 통해 정결된다. 뒤에 이제 밑에 설명이 되어 있긴 한데요. 요거를 좀 풀어서 해야 되겠구나. 네. 그러니까 성찬이 이 네. 창조 시에 제정을 해 주셨는데 영혼을 통해서 이제 종결될 이 안식일과 대조를 이룬다. 그러니까 안식일이 예. 종결된다는 거예요. 영원을 그 영원을 통해 그게 좀 어렵거든요. 그러면은 그거를 좀 자, 여기 요 밑에 부분을 좀 설명할게요. 그거는 좀 놔두고. 그래서 이 주의 성찬이 그리스도의 초림과 또 그의 재림, 그리고 그의 십자가와 심판의 날의 간격을 연결해주는 다리가 됩니다. За энэ нэг хэцүү хөлбөр байгаа. Тэрийг одоо тайлбарлахгүй. Би яг нөгөө байгаагаар нь ингээд орчуулж. За тэгээд энэ үднээс ариун зоог нь 우선 제가 그냥 직역을 할게요. 네네네. 뒤에 이제 설명이 좀 돼 있는데. 네네네. 네. 네네. 자, энэ үднээс ариун зоог нь бүтээлийн үед тогтоогдож үрд мөнхөөр дамжин төгсгөл болох амралтын өдөртөө одоо эсрэгцэж байгаамаа. Одоо эсрэг тесрэг ойлголт юм аа гэсэн үг тий. Одоо энэ үднээсээ ариун зоог нөгөө нэг дэлхийн түүх ингээд Иесус Христийн эрэхтэй хамт гинт ингээд төгсгөл болно гэсэн тий. Тэгээ энэ үднээсээ ариун зоог нь
бүтээлийн үед тогтоогдож үрд мөхөөр дамжин төгсгөл болох амралтын өдөртөө ингээд эсрэг тесрэг ийг бий болгож байгаамаа. Тэгээ эзний ариун цааш нь эзний ариун зоог бол Христийн анхны ирэлт ба түүний дахин ирэлт мөн түүний загалмай ба шүүлтийн өдрийн хоорондох тэр юу зайнуудыг холбож өгж байгаа гүүр юм аа гэсэн байна. 자, 그래서 주님의 죽음을 이 묘사함에 있어서 성찬은 우리를 이 갈보리로 인도합니다. 십자가, 갈보리 십자가. 예. Мгм. За тэгээд эзний одоо үхлийг дүрслэхийн хувьд ариун зоог нь биднийг тэр Голготын толгод руу Калбори буюу Голготын толгод руу хөтөлдгөө. Эзний үхлийг дүрслэхийн хувьд дүрслийн хувьд бол ариун зоог нь биднийг тэр Голготын толгод руу хөтөлдгөө. 자, 또한 오실 때까지이라는 명령을 통해서 성찬은 우리를 심판의 날로 인도합니다. За мөн түүнийг эрэх хүртэл гэсэн тушаалаар дамжуулан ариун зоог нь биднийг шүүлтийн өдөр рүү хөдөлдөг. 자, 이 성경에 의하면 이 역사에 세 가지 중요한 국면이 있습니다. 국면 юм уу? 예, 세 가지 중요한 면이 있습니다. 아, 네, 중요한 면. 네. За тэгээ Библиэс харах юм бол түүхийн гурван чухал тал байдаг. 자, 그래서 첫째는 우주 창조고, 둘째는 그리스도의 십자가이고, 셋째는 여호와의 날, 즉 마지막 심판의 날입니다. За энэ гурван чухал тал нь түүхэн дэх гурван чухал зүйл нь яадаг гэхээр нэгдүгürt нь бол ертөнцийн бүтээсэн явдал, ертөнцийг бүтээсэн явдал, хоёрдугаарт нь болохоор Христийн загалмай. 자, 이 심판의 날이 또 그리스도의 재림의 날이 되죠. За гуравдугаарт нь болохоор эзний өдөр буюу сүүлчийн эцсийн одоо нөгөө юуны өдөр, шүүлтийн өдөр. За тэгээ энэ эцсийн шүүлтийн өдөр гэдэг нь болохоор Христийн дахин ирэлтийг хэлж байгаа. 자, 그래서 이 죄와 구속이 발생하기 전에 이 제정된 안식일은 바로 이 첫 번째와 세 번째의 면에 관계합니다. За 그러니까 тийм 창조와 이 심판 때에 이제 이 안식일이 이제 관계가 있다는 거예요. 제정된 안식일이. 정도면 시계는 세 번째, 첫 번째와 세 번째. 그러니까 창조와 음, 재림 때가 진정한 음. 안식일이다라는 거예요. 안식하는 네, 날이다. 네네. За тэгээд гим нүгэл ба золилт бий болохоос өмнө тогтоогдсон амралтын өдөр нь за одоо амралтын өдөр бол одоо энэ гим нүгэл болон одоо тэр золилт тийм ээ Иесус Христосийн золилт бий болохоос өмнө тогтоогдсон гэж байна тийм амралтын өдөр нь нэгдэх болон гурав дахь одоо тэр үйл явдалтай холбоотой. Өөрөлдвөл ертөнцийг бүтээсэн бүтээл болон Есүс Христийн дахин ирэлт гэсэн энэ нь болохоор нэгдэх гурав дахь үйл явдал шүү дээ тий. Тэгэхээр амралтын өдөр бол тэр нэгдэх болон гурав дахьтай нь холбоотой гэж байна. 자, 이것이 이 창조와 영원한 이 종결이라는 그 역사의 시간을 채우는 겁니다. Тэгээ энэ нь болохоор тэр бүтээл ба мөнхийн төгсгөл гэсэн энэ түүхийн тэр цаг хугацааг дүүргэж өгч байдаг. 자, 그러나 이 구속 계획의 한 부분으로서의 인간의 타락 이후 이 제정된 이 성찬은 이 십자가로부터 위대한 백보자까지의 기독교 역사의 시간을 채우게 된다는 것입니다. Харин тэр авралын төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох нэг хэсгийн хувьд тэр
хүн төрлөختний тэр завхарлаас хойш тогтоогдсон ариун зоог нь загалмайгаас ахуулаад тэр агуу цагаан сэнти хүртэлх Христ итгэлийн түүхийн цаг хугацааг дүүргэж өгч байдаг. 아, 여기 좀 설명 어려웠죠. 잠깐 쉬고 제가 다시 설명을 За 드릴게요. 네. энэ хэсгийн тайлбар нь жоохон хэцүү байгаах. Тэгээд түр завсарлаад эргэж орж ирээ дахиад тайлбарлаж яа. Маш сайн. Амралтыг эдэлж байсан. Эден цэцэрлэгт хүн бурхны тогтоож өгсөн амралтыг эдэлж байсан. 자, 그 안식이라는 것은 즉 예수님을 믿음으로 인해서 하나님과 함께 하게 되는데 그때 하나님이 주시는 그 안식을 누리게 되는 것입니다. Есүст итгэснээрээ бид нэр бурхантай хамт байдаг болсон байгаа. Тэгээ тэр бурхантай хамт байснараа бид нар бурхны анхны тогтоож өгсөн амралтыг эдэлдэг болсон. 근데 인간이 죄를 짐으로 인해서 이제 그 안식에서 우리가 이제 멀어지게 되는 거죠. 죄로 인해서. Гэвч хүн гэм нүгэл үйлдэснээрээ бурхны тогтоож өгсөн тэр амралтаас холдсон амралтаас амралтаа одоо хамаагүй амралтыг эдэлж чадхаа болсон. 자, 그러나 하나님께서는 모세에게 율법을 주셔서 그 사계명, 안식일을 기억하여 거룩하게 지켜라. 이렇게 말씀을 주셨습니다. 하셨습니다. За түүний дараа бурхан Мосетэй гэрээ байгуулсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл Мосеор дамжуулан 10 хуулийг тогтоож өгсөн байгаа. Тэр хуулийн дөрөвдүгээрт нь болохоор амралтын өдрийг ариунаар сахиа гэсэн хууль буюу тушаалыг өгсөн байгаа. 네, 그러나 문제는 이 세상은 결국 하나님의 심판을 받기 때문에 이 세상에는 참된 안식이 없겠죠. 그래서 우리는 영원한 천국, 그 안식의 그 세계를 바라보면서 우리는 이 땅에서 하나님을 잘 섬기게 하신 겁니다. Тэгсэн хэдий боловч амралтын өдрийг ариунаар сахиа гэж тушаасан боловч энэ дэлхий бол угаасаа одоо гэм нүгэл үлдснээс хойш болвол тэр мөнхийн одоо шийтгэлийг хүртэх тийм хувь заяатай болсон. Тэгэхээр энэ дэлхий нэгэнт одоо мөхөх тэр бурхны шийтгэлийг хүртэх энэ дэлхий дээр амьдарч байх явцад бол бид нэр жинхэнэ тэр анхны одоо өгсөнтэй адилхан тэр жинхэнэ амралтыг бол эдэлж чадахгүй болсон. Харин Есүс Христийн дахин ирэлттэй хамт энэ дэлхий төгсгөл болоод түүний дараа үрд мөнхийн тэр цаг хугацаа цаашаа үргэлжлэн тийм ээ. Тэгээ тэр үед бид нэр тэр жинхэнэ амралтыг дахин эдлэх юм аа. Амралт руу орох юм аа. 자, 그러니까 우리가 완전한 안식을 우리가 누릴 수 있었을 때는 그 창조 때 하고, 그 다음에 이제 마지막 날, 우리가 이제 영원한 천국, 이제 가게 됐을 때, 우리가 이제 참된 안식을 이제 누리게 되겠죠. Тэгэхээр одоо жинхэнэ тэр амралт хизээ байсан бэ гэхээр тэр гим нүгэл үлдэхээс өмнө буюу тэр бүтээлийн үед бол байсан. Түүний дараа болохоор эцсийн өдөр ирж эцсийн шүүлтийн өдөр ирсний дараа цаашид бол мөнхийн улс тийм ээ бурхны хаанчлал үргэлжлэн тэр бурхны хаанчлал руу орж мөнхийн улс руу орсны дараанаас бид нэр мөн тэр жинхэнэ амралтыг эдлэх юм аа. 하지만 우리가 지금 이 죄악된 세상에 살면서도 하나님이 우리에게 이 영적인 이 안식을 우리에게 허락해 주셨습니다. Тэгээ тэр жинхэнэ төгс амралт гэдэг ойлголт бол одоо энэ нэгэнт одоо гим нүглээс хойш ингээ завхарсан хожим одоо мөхөд сүрхийн дэлхий дээр бол байхгүй болсон. Гэхдээ энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд сүнсний хувьд тэр амралтыг эдлэх боломжийг бурхан бидэнд өгсөн. 그것은 바로 이 예수 그리스도, 안식이 되시는 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 그 영적인 안식을 우리가 누릴 수 있는 것입니다.
Жинхэнэ амралт болсон амралтын өдрийн эзэн болсон Есүс Христийг Бурхан бидэнд өгснөөрөө тэр Есүс Христэд итгэсэн бид нар тэр Есүс Христ дотор сүнсний амралтыг бол эдэлж чаддаг юм аа. 자, 그렇기 때문에 이 성찬식을 통해서 우리는 예수 그리스도의 그 십자가, 그 구속의 은혜를 힘입어서 이제 주님 이제 마지막에 오실 때까지 우리가 그분을 바라보면서 우리가 그 안식을 우리가 지금 맛보는데 이제 그 성찬이 그러한 우리에게 은혜를 준다라고 보시면 됩니다. 다시 한 번 말씀해 주세요. 너무 길어서. 이 성찬을 통해서 우리는 네. 안식이 되시는 그 예수님, 그 음. 예수님으로 인해서 우리가 더욱 영원한 안식으로 우리가 나아가게 된다. 예. Тэгэхээр энэ ариус зоогоор дамжуулан бид нар жинхэнэ амралт болох Есүс Христийг улам одоо хардаг, ширтэн хардаг болтгоо гэсэн. 자, 뭐 그 정도로 하고요. 169문 넘어가겠습니다. За амралтын тухай ингээд амралт ба одоо нөгөө илүү ариун зоогийн хуйлтай холбооны талаар ингээд 자, тайлбараа 성찬식, дуусгая. 음, 자, 성찬식을 통해서 그리스도께서 떡과 포도주를 어떻게 주고받으라고 명하셨는가? За дараагийн асуулт нь болохоор 169 дугаар асуулт. Ариун зүгүр дамжуулан Христ талах ба дарсыг хэрхэн өгч авах ёстой гэж тушаасан бэ? Хэрхэн өгч авахыг тушаасан бэ? 자, 말씀과 감사와 기도를 드리게 하고 또 성찬에 참여하는 자들에게 떡과 포도주를 나누어 주라. 이렇게 명령했습니다. За Есүс Христ ариун цагийн тухай одоо тушааснараа Бурхны үг ба талархал залбирал өргөж тэгээд ариун зоогт оролцож байгаа хүмүүст талах болон ус үзмийн дарсыг хувааж өг гэж хэлсэн. Бурхны үг ба талархал залбирлыг өргөж ариун зоогт оролцогчдод талах ба ус үзмийн дарсыг хувааж өг гэж хэлсэн. 자, 그리고 이 성찬식 때 이제 나눠주는 그런 사람들 있죠. 나눠주는 자들도 같은 마음으로 그들을 그들을 위하여 그리스도께서 몸을 떼어 주시고 그 피를 흘려 주신 것을 감사히 기억하면서 떡을 떼어 먹고 포도주를 마시는 것이다. 그 섬기는 자들도 그렇게 먹고 마신다 그런 뜻이죠. 아, 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 죄송해요. 성찬을 받는 자들도 네. За тэгээд нөгөө тэр нөгөө талах дарсыг ингээд хувааж өгдөг тийм ээ. За тэр үед хүлээн авагчт нь ч гэсэн яг адилхан зүрх сэтгэлээр а тэрний өөрсдийнх нь төлөө Христ биеэ одоо тасалж өгсөн мөн өөрийнхөө цосыг урсгалсан гэдгийг талархалтайгаар дурсан санаж талхнаас идэж дарснаас уух ёстой. 그러니까 이제 성찬식을 이제 시행하는 자나 또 받는 자나 동일하게 이제 그렇게 해야 된다는 것이죠. Тэр нөгөө ариун зоогийг одоо удирдах байгаа хүн өөрөөр хэлбэл талах дарсыг гэж өгж байгаа хүн болон тэр талах дарсыг авч байгаа хүмүүс аль аль нь яг адилхан ийм зур сэтгэлтэйгээр оролцох ёстой. 자, 성경 말씀 보면은 고린도전서 11장 23절 또 마태복음 26장 26절, 마가복음 14장 22절, 또 누가복음 22장 17절에 이 성만찬이라는 성례는 예수 그리스도에 의해서 제정되었다. Холбоотой ишлэл нь болохоор 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 24, 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 24, Матай 26-гийн 26-аас 28, Матай 26-гийн 26-аас 28, Марк 14-ийн 22-оос 25, Марк 14-ийн 22-оос 25, Лук 22-ийн 17-оос 20.
Луг 22:17 сар. За эдгээр ишлүүдэд а ариун зоог ариун зоог хэмээх ариун ёслол нь Есүс Христийн тогтоож өгсөн зүйл юм аа. 자, 분명히 주님께서 명하신 그대로 명하신 그대로 이렇게 우리가 해야 되는 것이죠. Тэгэхээр яг л эзэн юу гэж тогтоож зааж өгсөн байна, тушаасан байна. Яг тэрүүнийхэн дагуу л бид нар үлдэх ёстой гэсэн үг. 자, 왜 우리가 그렇게 해야 되느냐? 왜 그렇게 하는 것이 중요하느냐? 이런 질문을 할 수 있습니다. За тайлбар хэсэг рүү орохоор яагаад бид нар Есүс Христийн тушаасны дагуу тэр ариун цагийг үлдэх ёстой юм бэ гэсэн үлдэх нь чухал юм бэ гэж асууж магадгүй. 왜냐면 교회 머리가 되시는 그리스도께서 바로 이제 이것을 요구하시기 때문입니다. Тэгээ учир нь чуулганы тэргүүн болсон Есүс Христ өөрөө үнийг шаардсан учраас юм. 자, 당연히 교회 주인은 그리스도시기 때문에 이 그리스도께서 이제 하라고 명하신 대로 우리가 해야 되겠죠. Тэгээ чуулганы тэргүүн буюу чуулганы эзэн нь бол Есүс Христ тийм ээ. Тэгэхээр Есүс Христийн тушааснаар л бид нар дагаж үлдэх ёстой. 즉, 이 주의 성만찬은 주의 만찬입니다. 우리의 만찬이 아니라 주의 만찬입니다. Ариун зоог бол бидний зоог биш, эзний зоог. 자, 그래서 이것을 교회가 수정할 권리가 없다는 거예요. Тийм учраас энэ зоогийг чуулган одоо засах өөрчлөг ирэхгүй. 가령 예를 들면 어떤 과거의 어떤 관습이라든가 전통에 의해 제정되었다면은 좀 수정할 수도 있습니다. Хэрвээ одоо эртний ямар нэгэн уламжлал юм уу эсвэл ёс заншлын дагуу үлддэг тэр ёс заншлаар одоо тогтоогдсон зүйл байх юм бол тэрийг бол өөрчлөөд засаад тий сайжруулад яваад иж болно. 자, 그러나 예수 그리스도의 특별한 명령에 의해서 제정되었기 때문에 교회는 그것을 수정할 권리가 없습니다. Гэтэл ариун зоог гэдэг энэ ариун ёслол бол Есүс Христ одоо онцгойлон тушаасан Есүс Христийн онцгой тушаалаар тогтоогдсон ёслол учраас чуулган бол түүнийг өөрийн дураараа өөрчилөх, засварлах ямар ч эрх байхгүй. 자, 그래서 아까 카톨릭 교회는 그 성도들한테는 이 떡만 주게 했죠. 이제 그렇게 하면 안 된다는 겁니다. За тэгээд түрүүн жишээ авсан тийм ээ католикчууд болохоор юу итгэвчтэй болохоор зөвхөн талхын нөгөөд дарсыг өгдөггүй. Дарсыг нь болохоор тэр нөгөө самвартнууд нь мяндаг тушаалтан ламнар нь л одоо талах дарсаар ариун зоог барьдаг. Итгэвч нартай болохоор зөвхөн талах өгдөг гэх мэтлээ. Ийм жишээ, ийм явдал бол байх ёсгүй маа. 자, 그러면 이 그리스도께서 이 성찬식을 누가 시행하도록 그렇게 지정하셨는가? За түүний дараагийн асуулт болохоор Христ ариун зогийг хэн үйлдэх гэж тогтоож өгсөн бэ? 자, 이 누가 하도록 그렇게 했냐면 바로 그의 말씀하는 말씀 사역자에게 맡기셨습니다. Хэн одоо удирдахыг удир хэн удирдах гэж тогтоож өгсөн бэ гэж. Тэгээд үгийн үйлчлэгч нарт даалгаж өгсөн. 예, 뭐 정확하게 이제 누가 해라 이런 설명이 진술돼 있지는 않습니다. Библи дээрээс харах юм бол одоо яг тэр нь тийм хүн энэ ариун зогийн яслыг одоо удирдах ёстой энэ төр гэсэн тайлбар тэмдэглэл ерөөсөй байхгүй. 자, 하지만 이 다른 이 본문들을 우리가 보게 됐을 때 분명히
이 말씀 사역자가 해야 된다라고 우리가 그렇게 볼 수 있습니다. Харин одоо Библийн загтлууд буюу 1-р Коринт 4:1-2, Тит 1:7 гэх мэт ишлүүдээс харах юм бол одоо гарцаагүй Христийн ажилчин Бурхны одоо тэр нууцыг хадгалагч хариуцагч гэх мэт одоо яг үгийн үйлчлэгч нар юм аа үйлчлэгч нар ариун цагийг удирдах ёстой гэдгийг ойлгож харж байна. 1-р 어, Коринт 예를, 4:1-2. 예를 들면 고린도전서 4장 1절에 보면은 이 그리스도의 일꾼이라는 그 말이 있어요. 그리스도의 일꾼. Жишээлбэл 1-р Коринт 4-ийн 1 2 дугаар ишлээс харах юм бол Христийн зарцнаар гэсэн үг гарч байгаа. 자, 그러면서 그 일꾼이 하나님의 비밀을 맡은 자다라고 이제 계속 설명이 돼 있습니다. За тэгээд тэр Христийн зарцнаар нь болохоор Бурхны нууцын ярууд гэж хэлсэн байна. Би энэ ишлийг уншаад өгчээ. Биднийг Христийн зарцнаар бөгөөд Бурхны нууцын ярууд гэж тооцоо. Түүнчлэн итгэмжид байхыг яруудаас шаарддаг гэсэн байна. 자, 넓은 의미에서는 우리가 다 일꾼으로도 그렇게 볼 수도 있겠죠. 우리가. 그러니까 교회에 나온 모든 성도들이 다 어떤 면에서 넓은 의미로 다 일꾼이라 이렇게 부를 수도 있겠죠. Тэгээ өргөн утгаар нь аваад үзэх юм бол Христэд итгэдэг, чуулганд явдаг бүх хүмүүсийг итгэгч нарыг бол Христийн зарцнаар гэж хэлж болно. 자, 그런데 그런 일꾼들 중에서 특별히 그 일꾼들을 전체적으로 이렇게 앞에서 이렇게 이끌고 가는 그러한 위치에 있는 일꾼을 여기서 말하는 겁니다. Гэхдээ энд одоо өгүүлж байгаа Христийн зарцнаар бөгөөд Бурхны нууцын ярууд гэж тооцоо гэж хэлсэн. Энэ тохиолдолд болохоор тэр бүх Христэд итгэгч нарыг хэлж байгаа биш. Харин тэр Христийн зарцнаар буюу Христийн тэр ажилчид дундаасаа одоо манлайлагч нар тэднийг бусдыгаа удирдан чиглүүлж явдаг тэр хүмүүсийг нь онцолж хэлж байгаа гэж хэлж байна. 네, 디도서 1장 7절에 보면 이제 감독이 나오거든요. 감독인데 오늘날 목사라고 보면 됩니다. За мөн Тит 1:7 гэсэн байгаа тийм. Тит 1:7 дээр болохоор харгалзагч гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ харгалзагч гэдэг нь бол а юу өнөөдрийнхөө орлоо пасторуудыг хэлж байгаа. 그러니까 그러한 이 권한을 받은 그러한 이 공적인 사람이 이 성찬을 시행해야 된다라고 이제 우리가 그렇게 보는 것입니다. 고난을 받는 군중인 사람? 그러니까 이제 예, 이끌어가는 그렇죠. 군은? 그런 감독적인 위치, 그러니까 목사의 그런 위치에 있는 사람이 이 성찬을 시행하도록 그렇게 이제 말씀하고 있다. 이제 우리는 그렇게 보는 것입니다. За тэгэхээр одоо олон тэр Христийн ажилчид буюу Христийн зарцнаар тэр дундаасаа тэр одоо яруу харгалзагчийн үүргийг хүлээж авсан өнөөдрөөр бол одоо пастор ахлагч нар тийм ээ пасторууд ялангуяа пастрын байр суурин дээр байгаа хүн болвол энэ ариун зоогийн ёслыг удирдах ёстой гэсэн үг. 구약 시대도 마찬가지죠. 구약의 제사나 그런 의식들이 예, 제사장과 또 레위인들에게 이렇게 맡겨진 것을 우리가 볼 수 있습니다. За хуучин гэрээний үед ч гэсэн адилхан хуучин гэрээний үед ч гэсэн тэр чухал тэр нөгөө тахил өргөх гэх мэт чухал тэр ёслуудыг бол тахилч нар болол левичүүд л хариуцаж удирдах явуулдаг байсан. 그래서 여러분들이 주의할 것이 이 어떤 사람들은 뭐 그러니까 그리스도인들이라면 다 세례도 줄 수 있고 또 성찬도 이렇게 시행할 수 있다라고 그렇게 말하는 사람들이 있는데 우리가 이 성경을 통해서 그런 부분을 우리가 경계해야 된다라고 봐야 됩니다. Тэгэхээр эндээс харсан ч гэсэн
Христэд итгэгч мөнлийн улс хүмүүст шинээр итгэгч нарт баптизм хүртэж болно. Итгэгч хэн ч хамаагүй бас ариун цагийг ингэж удирдах болно гэсэн ийм одоо сургаал заадаг, ингэж заад сургадаг хүмүүс байдаг. Тэгээ ийм хүмүүстэй таарлах юм бол бид нар маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그러니까 성찬식이 이 성례가 정당하게 바르게 그렇게 이제 되어지려면 아무나 그렇게 해서는 안 되고 아까도 우리가 봤듯이 이 교회의 목사나 감독이나 이런 그런 위치에 있는 사람으로 해서 이 시행이 된다라는 것입니다. Тэгэхээр ариун зоог яслыг бол юу хин ч хамаагүй одоо итгэгчл бол хин ч хамаагүй үлдэж удирдах болохгүй байх нь сая бид нар 1-р Коринт 7 Тит номоос харсанчлан тэр харгалзагч юм уу альсгүй л одоо а, бурхны одоо зарц тий итгэмжит зарч итгэмжит яруу гэгдсэн одоогийнхоор бол пастор бол заавал удирдах ёстой маа. 바울도 이 성찬에 참여할 때 합당치 않게 먹고 마시는 자는 이 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있게 된다라고 했습니다. Паулч гэсэн бас хэлэхдээ энэ эзний зоогд оролцохдоо өөрийнхөө хяналтгүйгээр өөрийн биеийг ингэж а, хяналтгүйгээр хамаас намаагүй идэж уудаг хүн нь өөрийн биеийг а, бузарлаж байгаа хэрэг юм аа гэж анхааруулж хэлсэн. 그러니까 성찬에 참여하는 성도들도 자기를 잘 살펴서 그렇게 참여해야 되는데 그 성찬을 시행하는 자는 더더욱 그래야 되겠죠. 그 위치가. 예. Тэгээ ариун зоогт оролцож байгаа хүн болгон өөрийн биеийг нягтлан харж оролцох ёстой. Тэр тусмаа тэр ариун зоогийг удирдах байгаа пастор хүмүүс бол пастрын байр суурин дээр байгаа хүмүүс бол тэг тусмаа өөрийгөө илүү ихээр нягтлан харж энэ ариун зоогийг удирдах ёстой маа. 자, 성찬에 사용된 요소, 예, 두 가지 우리가 계속 말씀했죠. 떡과 포도주입니다. За ариун зоогт хэрэгэлдэг хоёр хүчин зүйлийн талаар бид нар зөндөө ярьсан. Тэр хүчин зүйл нь юу вэ гэсэн асуулт байна. Ариун зоогт хэрэгэлдэг хүчин зүйл нь юу вэ? Нэгдүгээр нь болохоор талах, нөгөөт нь болохоор юу ус үзмийн дарс. 자, 이것은 상징하는 거죠. 실제가 아닙니다. Энэ эдгээр нь бол зөвхөн бэлэгдлийн чанартай. Тэрнээс биш яг жинхэнэ биш. 그러니까 이 떡을 먹는다고 해서 예수님의 살을 먹고 또 포도주를 마신다고 해서 진짜 예수님의 피를 마시는 게 아니다라는 거예요. Жинхэнэ биш гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр тэр талхыг эдснээр бид нар Есүсийн махыг идж байгаа биш тий. Тэр дарсыг ууж байгаа нь бид нар Есүсийн цусыг ууж байгаа хэрэг биш маа. Энэ талх дарс бол Есүсийн мах ба цусыг бэлэгдэж байгаа зүйлс юм. 그것은 우리가 이제 상징적인 목적으로 그 떡은 그리스도의 몸을 또 포도주는 그리스도의 피를 가리킨다 이렇게 보는 것입니다. Тэгэхээр бэлэгдлийн зорилготойгоор бид нар талх нь бол Христийн махыг илэрхийлж байгаа, биеийг илэрхийлж байгаа, харин дарс нь Есүсийн цусыг илэрхийлж байгаа гэсэн тийм бэлэгдлийн зорилгоор хэрэгэлдэг. 또한 그것은 이 그리스도의 인성, 그러니까 인간의 몸으로 오셨다라는 것을 우리가 믿음으로 고백을 하는 거죠. За мөн энэ нь Христ бол хүний биеэр ирсэн юм аа. Хүний махан биеийг өмсөж ирсэн юм аа гэдэгт итгэж байгаа итгэлээ илэрхийлж буй үйлдэл юм аа. 자, 그 다음 문제 보면 이 성찬에 관계된 이 성례적 행위는 무엇입니까? Дараагийн асуулт нь болохоор ариун зовтой холбоотой ариун ёслолын үйлдэл нь юу вэ? 자, 여기 이 6가지가 있거든요. 이 성찬식에 관계된 그런 이제 행위들이. За ариун зовтой холбоотой 6 үйлдэл байна. 자, 그 중에 4가지 떡과 포도주 잔을 취하고 또 축사하고 떡을 떼고 또 떡과 잔을 이 제자들에게
나눠 주신 것은 예수님에 의해서 수행이 되었습니다. За тэдгээр 6 үйлдэлээс эхний дөрөв буюу за тэр дөрөвт нь болохоор юу яарж байна гэхээр талах дарсыг авах, за тэгээд өрөөж залбирах, гуравт нь болохоор талхыг хуваах, дөрөвт нь талах ба дарсыг тэр дагалдагч нарт хувааж өгөх. За энэ дөрвөн үйлдэл нь бол Есүс өөрөө одоо үйлдсэн үйлдэлүүд байгаа. 그리고 이제 제자들은 떡과 잔을 받고 그리고 그걸 먹고 이제 마시는 그 일을 한 거죠. 두 가지. За дараагийн хоёр үйлдэл нь болохоор юу шавнар тэр талах дарсыг авах, тэгээд талах дарсыг идэж уух гэсэн энэ хоёр үйлдэл нь болохоор тэр шавнаар нь үйлдсэн үйлдэлүүд байна. 자, 그래서 이 여섯 가지 이러한 행위를 통해서 그리스도의 속죄와 죄인이 그것을 믿음으로 받는 것을 이제 보여주는 겁니다. За энэ 6 үйлдэлээр дамжуулан энэ ариун ёслолын үйлдэлүүд нь Христийн золилт ба нүгэлт хүмүүс тэр түүнийг итгэлээрээ хүлээж авч байгааг илэрхийлдэгэ, дүрсэлдэгэ. За энэ 6 үйлдэл болохоор Христийн золилт нөгөө талаас нүгэлтнүүд түүнийг итгэлээр хүлээж авч байгаа гэсэн энэ явдлыг дүрсэлдэг байх нэ. 자, 여기 이제 네 가지 앞에 예수님이 이렇게 행하셨던 이 네 가지 행위가 의미하는 바가 있습니다. За тэр дундаас бас Есүсийн үйлдсэн дөрвөн тэр ариун ёслолын үйлдэл нь юуг илэрхийлдэг вэ? Ямар утгатай вэ гэсэн 자, асуулт байна. 그 첫 번째는 그리스도께서 유월절 만찬 석상에서 이 떡과 잔을 취하셨다는 겁니다. За энэ асуултын тайлбар нь болохоор нэгдүгээр Христ алгасал баярын оройн зоогийн ширээн дээр ширээнд сууж байхдаа талах дарсыг авсан. 그리고 그가 이 베들레헴에서 출생하셨죠. 그래서 이 세상에 출생하실 때 육체와 영혼이라는 인성을 취하셨음을 분명하게 나타내시는 겁니다. За энэ нь болохоор Есүс энэ дэлхий дээр мэдлэхдээ Бэтлехемд мэндэлсэн. Тэгээд махан бие ба сүнс эмэх хүмүүний мөн чанарыг авч мэндэлсэн гэдгийг нь илэрхийлдэг. 자, Бэтлехэм 그리고 Бэтлехэм хэмээх газар мэдлэхдээ махан бие ба сүнс хэмээх хүмүүн чанарыг авч төрсөн мэндэлсэн гэдгийг илэрхийлдэг. 자, 그리고 그때 일반적인 그런 식사에 그렇게 기도하신 것이 아니고 특별한 이 종교적인 목적으로 그 진열된 떡과 포도주에 축사하시고 또 감사 기도를 올리신 겁니다. За хоёрдугаарт нь болохоор энэ нь бол жирийн нэг хоол биш зоог биш байсан онцгой тэр шашны зорилгоор бэлдсэн талах дарсыг авч өрөөж талархаж залбирсан. 자, 이것은 예수님이 단순한 인간이 아니고 구속자로서 우리를 구원하실 분으로서 그가 이제 특별한 사역을 위해서 하나님이 그를 이제 구별해 주셨다라는 의미가 있는 것입니다. За энэ үднээс тэр бол энгийн жирийн нэг хүн биш харин хүн төрлөختний аврагчийн хувьд тэр онцгой үйлчлэл хийхин тулд үйлчлэл хийхээр ирсэн аврагч гэдгийг ялгаж өгсөн утга юм аа. 그러니까 이제 예수님의 떡을
우리가 먹고 예수님의 피를 우리가 마시게 된다는 것은 다시 말하면 예수님이 십자가에서 달려 죽게 되실 것을 보여주시는 거죠. Өөрөөр хэлбэл нарийн цагийн ёслоор бид нар талхыг идэж дарсыг ууснараа Иесус Христийн одоо мах ба цустай нэгдлээ гэж үздэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Иесус Христ бол хүн төрлөختний төлөө ингэж махаа уруулж цусаа урсгасан юм а гэсэн тэр одоо хүн төрлөختний аврагч гэдэг утгыг гэдэг талаас нь бид нар хүлээн зөвшөөрч итгэж байна гэдгийг илэрхийлсэн үйл явдлаа. 자, 그래서 이 예수님이 떡을 떼셨다, 이 떡을 떼신 그 의미가 바로 자신이 십자가에 못 박혀서 죽게 될 것을 알려주시는 겁니다. За 3 дахь нь болохоор тэр талхыг ингээд юу хуваасан байгаа. Тэгээд талх хуваасан үйлдэл нь болохоор Иесус тэр загламаа дээр өөрийнхөө биеийг ингэж уруулж, цовдлуулж, уруулж бидний төлөө нас барна гэдгийг нь бэлэгдсэн үйлдэл юм аа. 즉, 예수님의 그 십자가의 죽음을 통해서 우리가 이 구원받는다라는 사실을 우리에게 기억하게 하는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл Иесус Христийн тэр загламаа дээр үхлээр дамжуулан бид нэр аврагдсан юм а гэдгийг бид нар сануулж байгаа үйлдэл юм. 네, 그래서 이 떡과 이 잔을 제자들에게 주셨는데 이것은 이 죄인들을 향한 하나님의 정말 한없는 그러한 은혜로 말미암은 이 그리스도의 이 선물이다라는 것을 보여주는 것입니다. Дөрөвдүгüрт нь болохоор тэр талах ба дарсыг шам нартай ингэж өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ үйлдэл нь болохоор нүгэлтнүүдэд хандсан бурхны хязгааргүй нэгүслэр ирсэн Христийн бэлэг юм аа гэдэг утгыг илэрхийлж байгаа. 자, 제자들이 이제 두 가지 이제 받아서 이제 먹게 되는데 그것이 의미하는 바가 있습니다. За 7 дугаарт нь болохоор шавнарын үйлдсэн хоёр үйлдэл тий ариун эслийн үйлдэл нь ямар утгатай вэ? 자, 떡과 잔을 이 받았다라는 이러한 의미는 우리가 예수님을 믿음으로 우리가 예수님을 구세주로 받아들입니다. 이것을 이제 상징하는 겁니다. За шавнар нь тэр талах ба дарсыг авсан гэж байгаа тийм шавнарын хоёр үйлдэлийн эхнийх нь болохоор авсан байгаа. За энэ авсан гэдэг нь болохоор Есүст итгэснээрээ түүнийг өөрсдийн аврагч эзэн гэж хүлээж авч байгааг бэлэгддэг. 자, 그리고 그것을 이 떡을 먹고 포도주를 이제 마셨다. 이것은 우리가 이 영적인 생명이 철저하게 그리스도에게 의존적이다라는 것을 상징하는 겁니다. За хоёрдугаарт нь болохоор шавнар тэр авсан талах дарсаа идэж уусан. За энэ болохоор хоёр дахь үйлдэл тийм ээ. Энэ идэж уусан үйлдэл нь болохоор юу илэрхийлж байгаа гэхээр бидний сүнслэг ам болвол Христэс бүрэн дүүрэн хамааралтай гэдгийг бэлэгдэж байгаа. 자, 우리 육신의 몸도 우리가 먹어야지 우리가 살죠, 그죠? Бидний махан биеч гэсэн бид нар ямар нэгэн хоол унд идэж ууж иж л амьдардаг шүү дээ тийм ээ. Амьд байдаг. 우리 영적인 생명도 그리스도로 인하여만이 우리가 살 수 있다라는 것을 이제 가리키는 것입니다. Тэгвэл бидний сүнсний амьч гэсэн мөн адилхан Христэс бүрэн дүүрэн хамааралтай байж л амьд байдгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그러니까 이 떡과 이 잔을 마신다는 것은 내가 주님을 믿음으로 고백하면서 그리스도를 위해서 내가 살고 또 그리스도를 위해서 내가 죽습니다라는 이제 고백이 되어지는 겁니다. Тэгэхээр бид нар ариун зоогийн ёслолд оролцож талах дарсыг авч идэж унаа гэдэг нь болохоор Христийг юуны өмнө өөрийн аврагч эзэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрж тунхаглаж байгаа хэрэг. Хоёрдугаарт нь болохоор би Христийн төлөө амьдарч Христийн төлөө үхнэ гэдгийг бас тунхаглаж байгаа хэрэг юм аа.
내가 주님을 더욱 사랑하고 주님을 더욱 의지합니다. 라는 그러한 행위가 되는 것입니다. Мөн би эзнийг улам илүү хайрлаж эзний төлөө амьдрах болно гэдгийг илүү тодорхой илэрхийлж байгаа үйлдэл юм аа. 자, 그것이 우리가 잘 아는 이 그리스도와 이제 영적인 이 연합이 되어지는 거죠. Тэгээ энэ нь бол нэг ясандаа Христтэй сүнсний хувьд нэгдэж байгаа, нэг болж байгаа хэрэг юм аа. 자, 그래서 이 170 문제를 보면 성찬에 합당하게 참여하는 사람들은 어떻게 그리스도의 살과 피를 먹는가? За дараагийн 170 дугаар асуулт нь болохоор ариун зовд зүй зохистойгоор оролцож байгаа хүмүүс хэрхэн Христийн мах ба цусыг идэж уудаг вэ? 자, 우리가 이걸 먹는다고 해서 실제적으로 어, 이걸 먹었기 때문에 예수님이 내 안에 계신다. 그걸 의미하는 게 아닙니다. За энд болохоор идэж уудаг вэ гэж асуусан ба идэж уундаа ингэж асуулаа гэд идэж уух гэдэг үг одоо энд орлоо гэд үнэхээр одоо бид нэр тэрийг идэж ууснараа Христийн мах цусыг идчихэж байгаа хэрэг биш юм аа. 중요한 것은 믿음으로 받는 거예요. 믿음으로 받을 때 영적으로 존재한다는 것입니다. 영적으로. 다시 말씀해 주세요. 죄송합니다. 그러니까 믿음으로 성찬을 우리가 믿음으로 받을 때 영적으로 존재하는 것이다. 죄송합니다, 목사님. 갑자기 그 끊었어요? 병원에서 전화가 와서, 어, 아니요, 병원에서 전화가 와서 제가, 네, 전화 다시 받아요. 전화 받으세요. 말씀해 주세요. 네. 아니요, 받았어요. 네, 받았어요? 그냥 끊었어요. 아이고, 네, 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. 예, 그럼 요것만 하고 끝낼게요. 예, 믿음으로 받으면 영적으로 존재한다는 의미입니다. Тэр энэ идэж уух гэдэг энэ үг нь болохоор бид нар яг мах цусыг идчихэж байгаа хэрэг биш, харин түүний юу сүнсээр итгэлээр хүлээж авч байгаа гэсэн үг. Итгэлээр хүлээж авах юм бол бид нар сүнсээр амьд байдгаа гэсэн үг. Амьдардаг гэсэн үг. 그러니까 쉽게 말하면 이 성찬에 참여했는데 마음이 뜨거워지고 뭔가 변화가 되고 이런 것을 말하는 게 아니다라는 겁니다. Тэгээ энэ нь болохоор одоо юу ингээд ариун зогт ингээ оролцоо таалах дарсыг ингээд идэж уулаа гэд бидний сэтгэл гинт ингээл дотроос ингээл огшоол тий одоо зүр сэтгэл маань гал халуун болоод альсгэл бие махбод маань ямар нэг өөрчлөлт ороод халуун оргиод ч юм уу одоо иймэрхүү өөрчлөлт илэрдэг гэсэн үг ерөөсөө биш. 그래서 영적으로 우리가 그리스도의 살과 피를 먹고 마시게 돼서 우리가 더욱 주님을 사랑하게 되고 또 주님의 은혜를 우리가 얻게 된다라는 뜻입니다. Харин сүнсний хувьд бол бид нэр тэр талах дарсыг эзснээрээ үнэхээр Христэд илүү их хайртай бас илүү их дуулууртай түүний төлөө амьдрахаар шийдвэр гаргадаг гэсэн үг юм.